Hindi ya kampeni cia mwaka wa 2022 niguo President William Ruto ari muharine wa mbere wa kampeni cia gucokia President wa kana Uhuru Kenyatta icaweri. Miaka iri thutha ucio Ruto niwe ucerete kuria augite kuinukia Uhuru. Waomba jameni, musikubali hawa watu watusukume ati tufike mahali wa Kenya wanakosana. Kuringana na mwandiki munene wa kiama kia Jubilee Jeremiah Kioni, icera riri no njira ya President Ruto gwetha kihonia kia rumena ruria rwiyumiritie kirimaini. Akafikiria kwamba akishashika Raila Kenya imetulia. Kumbe ameshika Raila mlima na imetereza kabisa. Akachika Rigiji kwa dirisha pup. Akafikiria ameguza mlima, lakini mlima yenyewe iko hapo uliona Icaweri. Sasa ndio anaenda na anatafuta njia tu, umemuona mpaka Icaweri. Kama amemaliza safari sijui. Kioni akiuga thengia maria mahanikiire Uhuru bururi uri na bata makiria gukira mundu kiumbe. Kama tungekaa pale tu kodoo ziliibiwa, Uhuru angeruhusu mzee aingie kwa gate, lakini mlikula kodoo. Tena umekuja kuuliza usaidizi. Goro za watu ama roho za watu wengine ni kubwa. Yes, and the country is still there. We continue. Mwena wake munini wa President Kithure Kindiki kuhitukira mutambo wake wa X akiuga icera riri ria President Ruto kuri Uhuru Kenyatta ni ikinya ria gucokaniriria bururi na kuhotithia bururi uyu gutwarithia mihango ya uthi na mbere na njira iria yagiriire. Mwena wake mutari wa President Moses Kuria akirekereria ndumiriri onake kuhuthira mutambo wa X augite riri ni ihinda riria bururi urabatara urumwe gukira undu ungi o wothe. Economy ya bururi ingitharara bururi onaguo ni wagwa. Oho agitugiria Uhuru Kenyatta ni kwenda bururi wake. Kuria oho agicokeria Raila Odinga ngatho ni gwitikira kumba thirikari ya urumwe. Kuria oho ni augite marakara ma kuhagurwo kwa Gachagua wagiriire kuhuthirwo ta njira ya guthomithia aikari a kirima uria murugamo wao wa kiuteti uikarite. Ihinda-ini o riu Kuria augite ni aiguite atongoria angi kuma kabira ingi itiganite ona thiini wa thirikari magikungwira kuona kirima ni kireherania na aria angi kiri o gika. Muthia Kuria ni augite hari bata wa kirima kumba kiama kiao akiuga mari mahitia guteaniria kiama kia Jubilee ona gutwika kirima tigicerere kumba kiama kiao. Riri nirio rita ria keri ria President Ruto gucemania na Uhuru Kenyatta kuma hindi ya githurano kinene. Handu-ini ha Inooro TV, ritwa riakwa ni Ikua Wamboshi.